Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aadi na kita ikaruhaan kag 5 nga Domingo hang katuigan. Ako hi Carol D. Katekista han Archdiocesan Shrine han Santo Niño. Para hanya na nga gospel power hawaray-waray. Nagsiring hi Jesus sa iya mga tinunan. May dahat to usa nga riko nga may da niya tinapuran. Nasumatan ini nga riko nga tawo nga ginki kinahanglan lahan tinapuran ang kwarta han iya agaron. Sanglit gimpatawag ini nga tinapuran ngan ginsiring. Ano ba ini nga akon hinbabatian? Hiunong haimo. Hala, tuhayi daw ako han nga tanan nga akong gintapod haimo. Kay diri kana gintatapuran ko. Siring haiya ngahaw hini nga tinapuran. Ta kukuhaan na daw ako han akon agaron han akong pagkatinapuran. Ano daw an sadang ko buhaton? Diri man ako mailob himpaghornal kay maluyahon ako. Ngan makaarawod himpakilimos. Yana maaram ako kung ano an akong bubuhaton. Base kung waray na ako trabaho, mamayda ako kasangkayan nga makarawat haakon hanira panimalay. Sanglit ginpatawag niya an nga tanan nga nakautang han iya agaron. Ginsiring niya an siyahan, piraan imo na utang han akon agaron. Usa ka gatos ka baril nga lana hin olibo, nagbaton ha iya. Nagsiring ha iya an tinapuran. Iya, iini an imo resibo, lingkod ngan liwata. Ibutang nga 5 ka baril. Nagpakiana an tinapuran han lain nga nakaputang, ikaw, piraman an imo utang. Usa ka gatos ka bakid nga trigo. Nagbaton ha iya. Nagsiring ha iya an tinapuran. Iya, iini an imo resibo, lingkod ngan liwata. Ibutang nga 8 la. Nagdayaw ha iya an agaron hini nga diri tangkod nga tinapuran. Tungod han iya kamaaram kay an mga tawo hini nga kalibutan labi pa an kamaaram. Himpagdumara han ira mga buruhaton. Kay han mga tawo nga sakop han kapwa nga nagpapadayon Jesus han pagsiring. Sanglit, susumatan ko kamo, gamit hinmanggad nga kalibutanon, himpagkabig hin kasangkayan base, kung maubos na an manggad, kakarawaton kamo didto handayon nga urukyan. Adton sasarigan hingutiay nga butang, sasarigan man liwat hindako nga butang. Adton diri tangkod hin talagudti nga butang, diri liwat tangkod ha mga dagko nga mga butang. Sanglit, kung diri ka kasarigan hin pagdumara, hin manggad nga kalibutanon, uunan ho him pagtapuri, haimo him matuod nga manggad. Nang kundiri ka kasarigan han mga butang hin iba, hinuman in mahatag haimo, han imo kalugaringon nga mga butang. Waray surugoon nga mauuripon hinduha nga agaron, kay mahihinabo nga iya dudumtan an usa, ng paghihigugmaon niya an ikaduha. Magmamatinumanon hiya hausa ng pagtatamayon niya an ikaduha, diri mahihimo nga dunganon impagserbe han Dios ngan han kwarta. An paging masasarigan han diri matado nga karikuhan, nangangahulugan himpaghibaro kung paunan o gagamiton ang kwarta, ngan diri gimpapabayan iton mga mangawat han aton mga kasing-kasing. Base mahimo ini, kinahanglan itampo naton maging tangkod han mga anak, han kalamrag, han paging
maaaramon han pagtinapuran ha para bula. Kinahanglan maging tangkod kita ha pagkilala nga an kwarta temporaryo la nga pagsarig. Tungod day diri kita ang tag-iya hiton, kinahanglan likyan naton ang pag-aghat han kwarta. Ngan padayon nga hibaruan ang mga katuyuan han tuod nga tag-iya hiton. Igimpahayag ni Jesus ha aton kung ano iton nga katuyuan. Pinaagi ang pagsumat ha aton nga gamiton ang diri tangkod nga karikuhan. Ang paghimo hing kasangkayan, sugad han paagi han diri tangkod nga tinapuran nga nagpakita hin kinaadman ha pagtratarhan mga nakautang han iya agaron. An material nga bahandi tigintapod ha aton base maging mga agian han probisyon han Dios ha iya. Mga anak, diri sugad kaupay ang kahimtang. Gimpapasari kita ni Jesus nga an mga relasyon ngan atong ginhihimo yan na hini nga mga tawo, pinaagihan paggamit han diri tangkod nga karikuhan, ha matinumanon nga paagi mag-iiha hinsubra pa kay han presente han mga kalibutan nga nagpapadayon ha kadayunan. Ginoo nga Hesus, talwasa kami tikang ha peligro nga mahulog ha paghaylo han kwarta nga maging uripon hiton. Amen.